Hospital, providing best of care with compassion. झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक हरनी से गाया साथे कवैगो लुगाया खदको नेपा मिया सिगो रेडियो उपत्यका साहित्य कला संस्कृति सुनाती पुराजीवी तुलाधर कंसाका स्थापित वसलारी ताम्राका शिखराका सिंधुराका बनिया वसिलाका कुपोसा जगमगो देखा जीवी सदू है घर में सदू है भास सदू है बागने समार गुंगू साया माथे अनवयपी उदाजीपी 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 जोजुलोपा समडालिटी संचार रेडियो उपत्यका चेनस अफ फुटेको मेघार नियन्त्रण डिपी सकला यनामी भाजमेजु पिन्टा दुनुगला निसे लस्कुसना पहना बनाते जना ठगु ज्याजो उडास ज्याजस जिखा चेक पिन्टे न्याकामी बिगिन क्लाद्र पोख रेडियो उपत्यका चेनस अफ फुटेको मेघार जे परिकल्पना उडा समाज न्यबएको ठाउँ yana वेचु मुठौ उडास ज्याजो जना चिक पिरिङ हने वेचु गुजरा अवश्य न ज्याजो उडास ठासटा हरेक बुधबार सुतोशे चेटटा इलनसे बुटटा इ तक जे बिगिन क्लाद्र निसे टिटी कठाया विषय वस्तु कागना छ उडास ज्याजो न्याका छनौजुल उडाटना प सम्बन्धित ज्याटुको ज्याजो न्याका छनौजुल बुगु ज्याजो सिक्ने रेडियो उपत्यका चेनस अफ फुटेको मेघार तरंग सामाजिक सञ्जाल रेडियो उपत्यका बेबे जचुंगु फेसबुक पेज पाखे प्रत्यक्ष रूपे लिसे रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंक yana डिफेगु जानकारी न चिकुण्ड ब्याचनो कटासिने राष्ट्रिय जन्मे याब्लेठ ज्याजो शुभारम्भ या पाखे उने छपुन हेपु सुंगु लोको भागमे अलिटोमे सकला उडास ज्याजो न्याना छरा डिपे न्यानामी भाजमे जुपि देशन सुनको जुल ज्याजो उडास सपर कुनो ये लो खप देसे वे क्यावला
saparukunu yelawo kopagese wetawala kyam pasyatam sayana jitunuku petawala nuku petawala onuku petawala campus kumari cacatli balata ya campus kumari cacatli balata raja mati kumati pandang saglata raja mati kumati pandang saglata sudah soyanya sewa bunu tenilata sudah soyanya sewa bunu tenilata enya sewa duksanyu tenilata sambu che soya thage puya samme pelata arna thage puya baj pelata moni bane ye lawo khopagese ayanya kala moni bane ye lawo khopagese ayanya kala kyam pasyatam sayana jitu mane dhime thakala ratna bhasya thakala ratna tintir mintir jhe campus kumari chachi jhamta selata ya campus kumari chachi jhamta selata swabhata dugu mashu masa masa pelata swabhata Tuni pusungu ye pusungu Amerika hanas ko din sik pinda masko shila jala ya khata uda sa jikha sik pinda nya ka me begin tula thono uda he jajule ji son titi bise vastu ka khana wegu jole thong ji so masa site thabi go ajukaya chikna down jom jala masa site dhasa ta masti samsita bakha bongka nyingi go mosita Nepal basa lawaka media thuko ta hegu uda samaja go ju kusha go go ochu ku cha go jala jela zo tu jajule daklen hapa ko kata mashkat te go chana khota ne chuwa yoni se zai tu te yupa ya masa site bibin bathaya uda disen chulu ba kho kina kho ale uda te go bidibia re khaita cha tu go bosa thabia sikya ne yebe chulu tue chule masti sa thong jita baha kana digdu masti te baha community gohali lochon tara thula dara digdu jasa lochon tara thula dara yini kare yana le wake up in sa jita bukutha baha kani baha yin pa khum ise ri chou ina thue ya rasne sa thu ile Nepal bhasha malana chonu ile masti sa che Nepal bhasha malana chonu tu ile masti chokotha ya prayas ya gdu wake up ne chocha ko thwa ya to ko bo ye bai gu no ni jankare ise jasa thong ya baha yini pa khum ja jo uda se ja so lekle thapa ko ka a thong ti sa thana istad ma maya chama yo do a na pa wana pa khana balaskani ya ka maya chong na chu जजलता जो ना शैना ताम्रा कारख a ganu skule bana chno जी न्यूज यूनिट इंग्लिश मॉडल बनेको छि भन्न चनो ale go kutagi me bana chno le आजी चागु तगी भन्न चनो कुदो ala school one ma khla हजुर ale चैत्र 11 को टेंशन छि लॉकडाउन जो जुला ओ लॉकडाउन ने इले स्कूल ले वन माबले छुसे अन्तनाले लॉकडाउन सुरु जो भलेला जिम्यो जाँचुपट्टि शिरो टाइम ख एजा बोनी मालो ए मोबाइल चलेना छेउ थुन्यो जायना
लकडाउन चाहिँ छिमेउपट्टि अनलाइन क्लास स्टार्ट जुसादेखि असाइनमेन्ट दियो अहिले अनलाइन क्लास पनि अहिले डान्स अहिले पहिला झिमेउपट्टि पहिला चाहिँ डान्स क्लास जुन जिजन हो अहिले वो डान्स प्र्याक्टिस हो ए डान्स न प्र्याक्टिस गर्न कमला छेचुना है हजुर छेचुना ख अहिले डान्स चाहिँ नाप गन्सेन त्योले जी पहिला वज्रकला कुञ्जे अहिले मया अन उडा समाज यो के प्रोग्राम है न भाका यहाँ ख हजुर उसको उडा मुना जुबले प्याखने भाका यो मुखला हजुर ख अहिले प्याख सेनो सेना जुन बिउ ढाउ यहाँ ख ए ख मेबी नसेना बिउ ख अहिले सुप्याखले हो जी कुमारी चर्या नृत्य ए कुमारी चर्या नृत्य अहिले स्वीट स्वीट सेना बिहा छपाएर घर पिण्ड चाहिँ सेना होल कि छसे आठ अडी पिण्ड न सेना हो मको जी पेमेस त सेनु अहिले निम चाहिँ जुए जोबी ए छमा चाहिँ +2 बना चना दिम अहिले छमा चाहिँ ब्याचलर बना दिनु ए एडाबले थर्सवा तर्क पिण्ड न सेन फुकला हजुर उले बालाका कसको बालाका म जाला एकदमै चोछा बजुका अहिले वो डान्स अन उडा मुना के न बोले मैं न पए पिन प्याखौ ख ख ख ताबले गोमजु प्याखौ यो जी छ जी जिन याना 5 जना याम याम दुगा मुला ए अहिले वो टाइम में वो छौ आइटम्स प्याखौ यो कि मे छु यो जिम त वो छौ जक जी चाहिँ वो छौ जक लु ख ए अहिले मैं त्यो टाटा पिन टाटा न प्याख सेन्यु प्याखौ यो दाउ ख ए हजुर जिम टाटा चाहिँ पञ्चबुद्ध सेना दिगो जिताई कुमारी टाटा सोलिना ख सोलिना ताम्राकार मुला टाटा चाहिँ सुसेना बिउजुल पञ्चबुद्ध का यो बाला प्याखने न लिपा लिपा यो कुप्रोक्ति या खाया मागा नि माया आन यो को सेना चलाउँदो भएछ मुला सेक चलाउँदो छे हजुर ए ताबले चाहिँ प्याखन उयुली बडो बन्युली न अठ्याख ठपने यो कोसे कि मागला नापसया न हजुर अझ कम्प्युटर जाफमा से कि माला महला अहिले ट्रेउ आर्ट याउ छु कविता या ट्रेउ न याना ला याना आ फ्री टाइम रहे भले चाहिँ याना छु आर्ट याउ कि कविता ट्रेउ नि बन्नु चाहिँ आर्ट याउ ए अनि कविता न गप्छ चाहिँ ए बाला का त माडम सेकेन्डी पनि अहिले आ चाहिँ स्कुल अनलाइन क्लास जो नि के जिमला का मला हजुर गेजो अनलाइन क्लास थाको के अपो दको चीजोला न्यू टाइप बेफाइदा नदै फाइदा नदै आवे अनलाइन क्लास न फाइदा न दु बेफाइदा न गुली घण्टा क्लास दिन्छिया निचिया 2 घण्टा ए जम्मा 2 घण्टा जगा हजुर अहिले होमवर्क न के अनि भ्याए मला अहिले फाइदा बेफाइदा लगाए गरि टाले फाइदा चाहिँ टिभी स्कुल लेवनी माली भल्या झट्टुको बुक द यंकी माली ए टाइम में स्कुल थे गाउन मानी गप्सा ढिलाजी अनलाइन क्लास भले 6 जना बनिदा त एआजी ल अहिले बेफाइदा चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ भले रोक नेस्लो जुयो रोके जुयो गप्सा ताइन मखु ए ल याउलिसन ओइ फाइदा फेरि दैया जुन आज इन्फो कोभिड-19 एना वनि मजिल मखला थपिनु बारे सुरक्षित जुया माल का आठौं बाखौ बन्यु दो मखला हजुर का बाखौ बन्यु पावल कने का हस बाखौ नाछु शीर्षक सुख तो बाखौ
शीर्षक चाहिँ चङ्खमा चल्ला ख का सुझा हाजल्ने चङ्खमा चल्ला छगु जङ्गले छौ बथन चल्ला तदु इति न्यापले थाउ गुरु याथे तल्ला विद्या सेक वनी उकी मते थम चल्ला अस्का मिहिनटी वो कछाए गप्ले गेल मधु वो गुरु पिन्सा सेना पिएको पात न्यापले बाला कन्याना लुबङ्का तै वो तस्का ज्ञानी छनु वो चल्ला सिकारिया जाले तकेन वया पासा पिन्सा थोख वया माया त कवन मामसिया तस्का पिर्जुया को गुरु या थे दावन गुरु मामसित झाल तना के मुआ छिमी के वो जाल पिहा वेपै छदासा वो बालक चल्ला विद्या सेक तगुदु ताथे वो जाले लहमत चल्ला पति चाहे मग्यासे गथे अना जाल विशुगो ने धाका उपाय माला जोन वो गुरु सेना तगु विद्या लुबङ्कल अले वो थसी मथे जुया मुटु पेल्ल लात पिकाया गडा दुला जोन चिकारी अते तो मचल्ला खना तल्लासित आवो विशुवने मकुत दुई धाका जाल लिकाए त स्वत चिकारी जाल लिकाए स्वतले चल्ला फुट्ट टिनुया विशुवना यक्कन टी नुया ब्यावना थ माया थ ठेंगावना मामा तस्कले ताल तुबे छिरलो बाह हजुर ठु बाह बडा सु तुला छ शिक्षा बेला बाह न थो बाखयो मूल शिक्षा चाहिँ गुरु पिल्स कना तगु शिक्षा बालक लुबङ्का तसा खयुजान बचेजी पहिल ठाउँमेसा मेहनत याना मला कय गेल मजुसे कक्षा बालको बन्दासा ज्ञान त कनो बचेजी उचित चान्स टु मला एजुले छिस बालको बन्यु इले बालको बनिमा अवश्य न यो कोइको जी सुबा देशना चना के मेजु जुयाता वेकना जितथौ बाहा कन दिला और वेकना नेपाल भाषा थागु नुगा खपुंका दिला रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेगाहर्ज उडास जाजो मार्फत वेकना थागु नुगा खन दिसिसे बाहा जितन गदिला वेकैते यो सुबा लिसे लोसन तर प्रादस जुयाता न वेकैते न यो को सुबा देशना चना वेकना के मेजु नुगा ख यबेटा वेकना ग्वालेन्दी गुजुला वेक निमेसा यो को सुबा देशसे अर जाजो जिबाचा दिपा पाकेउने दिपातो का ठकुवाया उडा गतिविधि जना भएको जी ज्याजो उडा सु ज्याजो स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप जाम मा स्टार्ट स्टप मा स्टार्ट स्टप तेल बचाउने चक्करमा दिमाग नै हुन्छ स्टार्ट स्टप त्यसैले हिरोको नयाँ अचिभर 150 सुपर स्प्लेन्डर 125 र स्प्लेन्डर आई स्मार्ट 110 मा छ एकदम इन्टेलिजेन्ट i3s प्रविधि जसले बाइक रोकिदा स्वतः इन्जिन बन्द गरी तपाईको तेल आफै बचाउँछ। अब नो स्टार्ट स्टपको झन्झट। थप जानकारीको लागि नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोला। हामीमा छ हिरो। थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड सुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41634700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर।
पांकुसी बचाको डिबारुका हानासका सिक्न लस्को सेना जुन ज्याजो खत उडास जिखा सिक्न यहाँ कामी बिगेन लादर ले ठोका रेडियो पत्रिका सेना सफटको मेगा हर्ज तरंग ले ठोमे उडास ज्याजो याची सचिव ने गुंगु ज्याजो जना उइचन गुजरा ज्याजो उडास सदा सदा उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुख उडाटे सेना जुन विभिन्न ज्याजो या जानकारी बिगो आजुकया उडास समाज न्यु भया रेडियो पत्रिका सेना सफटको मेगा हर्ज तरंग मार्फत जटुको ज्याजो यहाँ का गुजरा अब सेना सिक्पिना उडास समाज गुठर्जे कला पुचले आबद्ध ज्या छुकुठाया ज्यान चुनुडु समाज युपा हेगु छुकुठाया ज्यान चुनुडु खस जिम्प सपोर्ट एडिस जिम्स चिपिसन ज्यान चुङ फुक्क ख सक्ता ख तो बुख मार्फत ठेकी जानकारी विषय टुकुवाया उडा गतिविधि इन पाखे उनी प्रेम हिरा तुला पाखे ज्याजो उडा छ ज्याजो उडा समाज मिसा पुचाय पेक्वागु मुज्या उडा समाज मिसा पुचाय पेक्वागु मुज्या वंगु 2077 साल श्रावण 18 गते आइतबार नि अनलाइन पाखे चंगुदु उगु मुज्या असं तुलाधर समिति पाखे सदस्य जुया वपी सुमन प्रभा तुलाधर व अमृत लक्ष्मी तुलाधर पिन्त मिसा पुचले लस्कु सियागु ज्या जोगुदु ठुक्ट हे मुज्या सजना पाखे तालिम बिगु बारे न खला भला जोगु ख थुक्टाए उगु मुज्या टाइम व्यवस्थापन या विषय त क घना न खला बन्ला जोगु ख उडा सय त धागुदो उगु मुज्या राहत कोसे मिसा पुच पाखे पीडो डाचन्द बिया ग्वाली यागुने कोसे कजी सुमन कमल तुलाधर पाखे थगु ख तसे सक्ष्त सुभा बिया दिगुदो मुज्या प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर या जहान अकलमान तुलाधर मडुगुली बिचा हाके गुन यागु ख न्यत तुलाधर समितिया डमुजा सरेजुल डेन्डस न्यत तुलाधर समितिया विधान कठ ठोय वैगु नेपाल सम्बत 1140 गुला गाडुटिया खुनु समितिया डमुजा या मागुली हलिमे न्यंगनि कोरोना महामारी न्यनवन चंगु व नेपा देव ये नाप संक्रमित अपया वै चंगु अवस्था इटा ध्याने तया ठुगु दि खुनिया डमुजा लिपा हाकन सुच पिक्या यागु जुइगु ख उडा सयत धागुदो डमुजा लिपा जुसा न्यत तुलाधर ज्यास्ना पुचा पाखे ठोडे छु गठे ज्याजुल समितिया ल्याचा छु अवस्था दु उकिया बारे न्यन गर्ने ज्यायात न्यत तुलाधर समिति सल्लाहकार समिति संरक्षक मण्डल व कव ठाकुली पिंजक चना मु छान्जे व डाँभरिया प्रतिवेदन न्यबेगु ज्यायागु ज्यास्ना पुचल को छोगु दु गुला स्वयंबुई न्यकुपि क वनेगु चलन गुला या झोले उडा तसे ठीठी कठया धार्मिक जायागु झोले स्वयंभुई न्यकु पुइके गुण यानवै चंगुदु स्वयंभू महाचैत्य या स्थानीय दक्ष दुने दिवंगत जुया ओ पिनिगु नाम न्यकु पुइकेगु बौद्ध महायानी वज्रयानी पिनि चलन दयवै चंगुदु गुला ठोपारो निसे यला ठोपारो टके दुने न्यकु पुइक वनिगु चलन दै चंगुदु न्यकु पुइके त पंचामृत पूजा बटया केपुतया स्वयंभूया बुद्धाचार्य पूजा याना ना कया मन्त्राचरण याना न्यकु पुइकेगु चलन्दु दिवंगत ज्याम दुर्गति पाखे मुक्त ज्या सद्गति प्राप्त जीमा ढैगु कामना याना ठो विश्वास कठ गुगु न्यकु पुइकेगु यानो वै चंगु ख न्यकु छा पुइकेगु या मला ढैगु सम्बन्धे श्रृंग भेरी जाटके महत्व जागु पाख दै चंगु दो ठुगु बाक्ने अकुशल कर्म या त ढासा अकाल मृत्यु ज्या मेगु जन्मे टक कर्म विपाग भोग या मालिगु ख न्यठना टागुदु नाप सद्धर्मे न्यचला चन्धासा लिपाई जन्मे टक भिंगु कोले जन्म ज्या यस भोग या खनि ढका केना टागुदु ठीठी बहा बैली बैद्य बोजा नेपाई छौ त जिगु नखै रुपे हनवै चंगु गुम्पुनिया नि ठीठी बहा बैली बैद्य भएगु प्रचलन दै चंगुदु ठुगु बैद्य भएगु झले नेपाली ऐतिहासिक ताजागु हलन जल बया हलन जल या बारे ढठुकेगु ज्यान ज्यावै चंगुदु ठुगु हलन जल न कघन चंगु ऐतिहासिक ख सोनिग गुल्तक सभ्यता जागु थाबा ख ढकान केन चंगुदु सलंस द न्य निसे ऐतिहासिक महिमाइ द ठाउँ टक न नेवा बौद्ध समुदाय ल जीवन्तता बिया बैद्य भएगु ज्या न्यान विश्व न्यने नेपागुली ऐतिहासिक रूप महत्व जागु दे ख ढका केन चंगु खण्डो नेवा बौद्ध संस्कृति परम्परा कठ बाहा बैली भयटगु ऐतिहासिक मूर्ति चित्रकला पौभा चिभा सांघिक वस्तु पूजाय हलन जोल ठीठी प्राचीन लिपि अंकित सूत्र तन्त्र ग्रन्थ व
महत्वपूर्ण कलात्मक दुर्लभ वस्तु सलंस न्यानिसे बैठगो पुण्यकीर्ति स्ववनिगो प्रचलन दु ओगो प्रदर्शित धार्मिक कलात्मक वस्तु दर्शन स्पर्शन चिन्तन मनन यानागो द्वारा प्राप्त जोगो पुण्यानुभाव सधर्म चेतना जागृत ज्यावै ढैगो परम्परागत जनविश्वास दैवै चंगुदो ठुक्टा हे बैड स्ववनिगो दी ढका गोलागा सापारुया दी यात कया बैड स्ववनिगो ज्या नेवास बौद्ध टेसन यानवै चंगुदो ठुक्टा या दी खुनो थिथि बाहात वाया गोला बाजं खरापिन्छ गोला बाजं थाना बैड स्ववनिगो ज्या न्याकवै चंगुदो थिथि बाहा बैली भोया टपी बैड अर्थात श्री दीपंकर तथागत दर्शन याना ठागु गच्छ कठ छु दोहलपा देछागु हे बैड स्ववनिगु ख दक्ष छकजक जोसान थिथि बाहा बैली विराजमान ज्या बिजन चना दीपी बैड या दर्शन याना थके बोडी चित्त भावना उत्पाद यागु जाहे बैड स्ववनाया मूल उद्देश्य ख बैड आपलम बज्र यानी मन्त्र साधना याका पलिस्ता याना तैत मध्य ख ठुक्त संघ बा समूह मुना सामूहिकता यात बबिया हे बैड स्ववनिगु जायन वै चंगुली बैड स्ववनिगु ढैगु सामूहिकता यात बबिया छिपी न्यामा ढैगु भावना अभिवृद्धि यागु जान ज्या वै चंगुदो खुशी बहिली तेमा ख्वापा बोज्या गुला गुम्पुनी या झोले नदी संगम बिहार खुशी बहिली बैठगु अद्भुत आकार यागु तेमाङ ख्वापा स्ववनिगु न चलन्दो ठो तेमाङ ख्वापा ढागु वीर सुस महाराजा ख्वापा ख ढका ढागु यानचंगुदो ठुक्ट हे ठुगु हे बहिली बैठपी ज्याथकी ने नकी पी स्ववनिगु न चलन्दो ठुक्ट थन पुलाम पुलांगु वस नापा नियकु पर्सि सिनेमा बलेया पर्सि न बैठगु चलन्दो ठो मल्ल कालिया वस त ख अथे इका छेया दुन्टु बही पिन्टु बैले बैठ गो सत्य योग्य जाके रका विश्वास यन्तगो तगो जाकी चिगो जाकी न स्ववनिगो प्रचलन दो इटुम बाले लुन भाका बजा व प्रज्ञा पारमिता बनेजा गुम्पुनिया चले इटुम बाहले केश चन्द्र आज्य जीवनी अंकित विलम्पो लुया ढाका व केश चन्द्र आज्य प्रतिमूर्ति लु वहल चयटगो अस्त सहस्रका प्रज्ञा पारमिता सफो लु ढाका चालिन्चा चिवाड्य ढोला हिटी शीतला माजो बापा लगायत बजायना वैचंगुदु वृद्ध उपदेशित चेपेडोल धर्मस्कन्द या सार भूतगो प्रजातत्व उच्च कोटि दर्शन ज्ञान या मूल तत्व सब विस्तार जे वैचंगु सफो प्रज्ञा पारमिता जे चंगुदु तस्कहे महत्वपूर्ण दर्शनीय श्रवणीय स्मरणीय चिन्तनीय मनन योग्य दर्शन शास्त्र प्रज्ञा पारमिता श्रद्धा गौरवतया पूजा सत्कार यानवै जंगुदो ठुगु प्रज्ञा पारमिता इटुम बहा विक्रमशील महाविहार ठम्बैल न बनेगो याना वै जंगुदो ठुक्ता प्रज्ञा पारमिता पाठ याडुंगा बिस्क कठाया भोजन न याकी मागो चलन्दो सी पिनिगो नाम साया छेगो परम्परा हुला या पारो या त सापारो या रूपे हनवै जंगु दुसा ठुगु दि खुनु भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मूले चना क्लेश मार मृत्यु मार व देव मार आदि विजय न बिजागु दिया रूपे कयु चंगुदु ठुक्टा गुम्पुनी व सापारुया दुनि पेंगु मार विजय यागु दिख मार विजय न बिजाम बुद्ध यत पूजा यावनिगो भावना हे बैड स्ववनिगो प्रचलन दै चंगु ख ठुगु सापारुया दिने ठुगु दे सिनाउ पि मनुटेगु लुमन्ती साया छेगु न यानु वय चंगुदु दक्ष दुने सिनाउ पि फुक यम द्वारिया पिने मुना चनिगु याइगु खसा सि पिनिगु नाम साजुया वपि नक्कले सायागु नेकुल थिना यम द्वारे फुक खापचाका सिपि सक्ले यम द्वारे दुहा वनि दैगो हिन्दू ते टापो दै चंगुदो छमनिसे न्याम खुमसित सायगो ख्वापा पुइका जोगी आदि भेसकाका बाजन ठाका मुआले पुइका साया छेगु चलन्दो फुक साया छैपिनिगु सोस व खुइपा मारपा स्वारी सब लगायत या साया व कुस्त दान यागो परम्परा दै चंगुदो साया छेगु चलन यलो खोपा आदि थासे ठठगुए बिस्क बहदो ठुक्टा साया छेगु चलन महर्जन तन्डोकार नकर्मी नापित मालाकार रंजितकार आदि पिनि दु तर उडाटे ढासा साया छेगु चलन मरु साया वे मागुया किम्बदन्ती नेपाय सांस्कृतिक धार्मिक खेले आपलं कठय किम्बदन्ती दैवै चंगुदु
ठोक्टाया किवदन्ती नेपाल इतिहास या तक्क क घन वैचंगदो ठोक्टाय ठिठी किवदन्ती त मध्ये साया न थाउघे किवदन्ती दैचंगदो गुगु ठोक्टादो जुजु कविन्द्र जय प्रताप मल्ल जुज्या का छम मण्ड अले लानी तस्कहे बिलाप याद सुनान लानी यात हे का हे कि मफ्ट जुजु बिचायात कि ठोलानियात चित्त बुझायात जुजु देशे नाखिन चेका ठोडे सिपी प्रजाया परिवार पिस सीम परिवार नाम भोय सायागो ख्वा पाट पुया चाविका हेमाल ओठान लाकुलिन हेमाल ढका नाखिन चेका यस चेको सेली उगु स प्रजा पिस न्यना सीमेसिया नाम जुजुया लाको जुया साया भनेको यात लानी यात न लाको या झ्याले तया केन जुजु कासो लानी छम जग सन्तान मरुको मखो ठुलेमछि प्रजापिन्न सन्तान मड्या टुङ्कल ढका हाँसेले लानिया मन याउकल ब्या या गुण लोमङ्का ब्याज नक भनेको चलन सोनिग या किसानी ते छे निसी याना छुचो मरि क्वाटी जाओ पेटा घास तया ब्याज नक भनेको ढका ठठगो भुइँ वना भुइँ पेकुनेस जा भाग टावन मागो चलन ठाउँ टकन हनवै जंगुदो ब्याई द जा छाड नकि मागो ढैगो खे ब्याज नकि मापी किसान टेगो ब्या तेस वामा डाइपी की ते त नया वामा बालाका भिंका बिगुली उपकार स्वरूप या जाया कदर स्वरूप थुम त जा नक वन माउ ख ढका ढैवै जंगुदो ठोछौ न बोडी चित्त उत्पत्ति याना मेपिस यागु उपकार या गुण पुला बिगु जा ख प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर्या जहान मण्ड उदय समाज भी चिटामी साहित्य समालोचक प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर्या जहान अकलमान तुलाधर नेपाल सम्बत 1140 गुला ठो चतुर्दशी 2077 साल श्रावण 18 गते आइतबार सुठे छिन्छ तात्या इले ने दया बैसे आकाचाका मण्ड वे कयत अल्जाइमर लुएन डु खसा छु इ न्यनसे छयल लोचन कैचंगो ख मडुम अकल मान तुलाडर छम समाजसेवी व भाषासेवी खसा ठ जहान प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाडर यात अटिकन लिक्क जना भाषा खेले निरन्तर ग्वालियाना वैचना डिम ख मडुम अकल मान तुलाडर अन्तिम संस्कार वंगु आइडवाहे ये या शोभा भगवती लिक्क कर्ण दिपे यागुडो मडुम अकल मान तुलाडर विक्रम सम्वत 2000 साल कार्तिक 21 गते जन्म ज्या डिम खसा वे कया ठ जहान प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर लिसे निम क्यापी प्रसन्न तुलाधर सौरभ तुलाधर व छम म्या पल्पसा कंसाकार दी क्यापी प्रसन्न तुलाधर व सौरभ तुलाधर जर्मनी चनचंगो खसा मडे छन्य श्रावण 17 गते शनिबार तिनहे नेपाल ठंक वगु ख यको सुभा देसानचुना उडा समाज या प्रचार छान्जे भवानी तुलाधर जियात लिसे सुगत रत्न सिन्दुराकार जियात न जि यको सुभा देसानचुना बेकअपिस बुख चोया जित ग्वालियन दिल लिसे प्रेमिरा तुलाधर जियात न सुभा देसानचुना बेकन बुख बोना जित ग्वालियन दिल बेकअप सोमेस्त यको सुभा देसासे चेकपिन दि इना पेनचुना चेकपिन छुक ठाय ज्ञान चुनौ उडा समाज दुने जुना उडा समुदाय रे दुने जुना छुक ठाय ज्ञान चुनौ चिकपि उडा जुया छुन ज्ञान जुना कासा जिम्प्रेस पोटेरि छ चिकपिछे चंग सकटा खैत बुखयले रुपे ठ्याबिगु पचा बिसे आरसी बचाको डिपा पाख्युने डिपा टुका टुगुवाया विशेष उडा व्यक्ति जना भएको छ याजु उडा सजे छ कहिले ड्याडी कहिले म कहिले मम्मी कहिले भाइ दुई जना घुम्न जान्छौं स्टाइलले डुबे चलाई मेरो हाम्रो फेभरेट 1+1 डुएट घरको काममा हरेक ठाउँमा सँगै जान्छौं टाइम मिलाई सजिलै पुगिन्छ जहानी स्टाइलिश डुएट चलाई मेरो हाम्रो फेभरेट 1+1 डुएट अब 111 सीसीको पावरफुल इन्जिन बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ मोबाइल चार्जिङ पोर्ट इन्टिग्रेटेड ब्रेकिङ सिस्टम र साइड स्ट्यान्ड इन्डिकेटर जस्ता आकर्षक विशेषताहरू भएको डुएट चलाउँदै घुम्नुहोस् आफ्नो परिवारसँग हाँस्दै रमाउँदै हिरो डुएट 1+1 डुएट थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् गनचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्यापया लुया लक्षण त न्याप न मो टाइगु न्याप हारिगु
न्याप्न पिपोइगो नवइगो न्यापसेगो इक्कुसे सुनिगो न्याप गप लोया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटो निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहिबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 416350 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. झुल्किरहेछ बढिरहेछ छरिँदै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ विजयी पन्थ सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निकलकुसी बजारको दिबादुङका हाना चका चिक्न लस्को सेना चला ज्याजो खत उडायस जिख चिकुन ज्याका मे बिगेन तुलादुङ ठोकर जो पत्रिका चेन सफुटेको मेगाहर्ज तरंग ल ज्याजो खत उडायस ज्याजो हरेक बुधबार सिटोसी चेटटे इलानि गुटेटे पीटक न्याना चंग उठुको ज्याजो या ठौछि छ सचिव छि निगु ज्याजो जना ओइचुने गुठुको जोले आरासी ज्याजो छि लिपांगु पे थिनिटुगु लिपांगु बोठा सका चिक्न छिहे दिलो जिस उडाय बेटुटे न्यबसे वेक अप इन पखलबला यासे वेक अप इन समाज बेचुङ योगदान या चर्चा परिचर्चा यासे वेक अप इन नुवा खटय वेचुने गुठु त आरासा वो अवस्था मरुगु न जानकारी दिन बेचुना छारसिनी जुनिगले कोभिड अथवा कोरोना या महामारी बेचुङ हुने भि गनाउना वेक अप इन पखलबला या वेक अप इन नुवा काउनीको अवस्था मरुगु न वंगवालिङ दिस ठुक ठाया खलबला मटै दुला सिक्न जुवेज ठुवालिङ दिस उ कठाया खलबला टेट मफुगो जानकारी सूचना निठुको जादु सन बेचन मतलब ठुके पलेसा जिहा ठौ सिकपिन्ट जिग गटेकु आ सापारु जिस हना बचंदु सापारु दुने विभिन्न कठाया जात्रा पर्व हनेको झले जिउ तनहु चलन थैगु वैद्य सोहडु पनि ख जिगु वैद्य जिगु कला संस्कृति मध्ये दस्ते तन्यागु कला संस्कृति ख ठुकुसिना वैद्य सोनिन भरिजा कोरोना भाइरस न लिचो लागु गुला बाज थना वैद्य सोनिगु वो मिगन मजला कोरोना भाइरस न ठुक ठाय जिगु जात्रा पर्व लिचो लान चंगुला जिसा खना चंगु तर एसा ठ झोले जि छगु इनाप जि छ्यासिनि मिगन जिसा खना बसन्त पुरे कोहे मनुत वया सायो यिंकु सापर यागु गुम्फुनी भनेगु ज्या छया जंख ख जिसा ठागु कला संस्कृति बजायमा जिसा ठागु रीति बजायमा तर उख्या नीति अठे मखुकी भौतिक दुरिहे मतसे सामाजिक सुरक्षा त अवलम्बन नयाँ सुझी कोही भीड़ भारे उनीहरु कोही मियान खण्ड बस्नु परे कोही मन्त प्याउको छुटिए पहाडे किसा खण्ड त ठुक्क टया जिसा जात्रा पर्व याना उनीगुले थियो उनीको लाइक मलाई जिसा ठाउँको स्वास्थ्य ध्यान दिएको मबिउ सिक्पिनीको प्या झापी इम्युन शक्ति बालाको तर सिक्पिना गु प्याउ नुगा छ गु कोरोना जना भए ओ छे चोपे मा अबु दाजु किजा टटकेपी मस्ते त वेक अप इन चोपटा लिचु लाइला ठुसका जिसा बिचाय या मागो अवस्था जिया उडास ज्याजनो न आठु पठना पटिज खनाबला जिसा दिक्कत भएको जुल उखे पलेसे जिसा विभिन्न कठाया बाख साहित्य ख सिक्पिन्टे हेबे गुन जि कुटा एन्सन गुन लिसे जि छौ छु इना पेरा छनि मुआ मख ठुगु इले प्या मौन दजि इना पेरा छना कोभिड ठोगने सोनिगले यकोहे महामारी रुपे आद्वावे चौडु ब्लु कोभिड द्वावे चौडु प्रहरीते उलिमसी कोभिड जि ढुगु अवस्था दु कर कार्यालय कर्मचारी त कोभिड जि ढुगु अवस्था दु यक्वे कोरोना संक्रमित ये दुने जुगु बस्ती दुने वे दु तो समुदायले द्वावले दासा बाबु लिचो लागु जुगले जि दुनुगलो निसे सबै सित सिपला जोरेना नमन यासे बिन्ती यासे
बिन्ती सिक्ने प्या मजा से मुआमक थ प्या मौ से हुलमुले मौनी त इनाप न यहाँ चुनको छ त्यसै जिना त थै से जो जात्रा पर्व छ बालाको खण्डेको वैद्य सोनी ख ओ वैद्य सोनी गति ख गे ख के बारे जानकारी दिएको नि थि प्रेमहीरा द्वादर वैद्य सोनी बारे छु दिएको छ कनि त्यौंगु के उसको यने ठौ ज्याजो या तले पाउनु बोक थ नेवा संस्कृति कथा बोल्न चंगु छौ नख गुला बाजा थाना लक्ष्यंग स्वयंबी देके वनेउ ख थबले लक्ष्यंग स्वयंबी देके वनेउ नप गुला या बच्ची वनकी ट्वा या गुला बाजा खलटे ठठगु गुला बाजा खलय सक्ले जपी मुना ठने कोने चंगु बहा बैले बैटपी बैड स्ववने हो जाई खला बौद्ध धर्मावलम्बी पिनि निति बुद्ध मात विजय यागु टाढौ दिन जुग्निन ठोकुनु बहा बैले बैटपी दीपंकर बुद्धया दर्शनीय रूपे बैड स्ववने चलन दुख ट्वा या गुला बाजा खलटे गुल्सा गुला गा पारो खुनु बैड स्ववनी सा गुल्सा गुला गा विद्या खुनु स्ववने हो यान्दा गुदु खला बाहा बही पट्टी गुना ठो द्वादशी खुनु निसेहे बैड बेगु सुरुयाना च्यानो टक्क बेगु याई अलि ठो बैड स्ववनेगु बाजङ खला डुपिनी नापछि सर्वसाधारण मनोटन ठो च्यानो या दुने बैड स्ववनेगु याई बैड स्ववनेगु ढैगु ठाउँको तस्का प्रचलित गो धार्मिक जाजो जे जंगदु ठुक्ट स्वेबले ठाउँ निगय ठिठी प्रदर्शनी यागु ज्या नापा हेछि आज पिसा बहा बैले ठिठी द वस्तु आदि बया सूर्यान्ते टुङ्को खण्डो उकि ठाउँकने ठिठी वस्तु या प्रदर्शन याना ठगु व्यापार बालाकी हो स्वेहे मनंगु वस्तु बया सक्सिगु मन साला काइसा नापा जे पुर्खा पिसा बुद्ध बोधिसत्व दीपंकर लोकेश्वर तारा आदि देवपिनी नाप ठिठी अजु जाय पुगु पुरातात्विक वस्तु न बया ते टुङ्को गुदु अबले ढापिनुगु बहा बैली छुछु वस्तु दु वन बेगु याई गटे चित्रकला पौभा जीवा पूजाय हलौं जल प्राचीन लिपि अंकित सूत्र तन्त्र मन्त्र ग्रन्थ व महत्वपूर्ण कलात्मक दुर्लभ वस्तु त नभयतै खय नापा यापि मिस्टेस सिनिगु निएको खुइके हाकगु गुजिकै टागु पर्सिन व पुलागु वसत नभयतै साधारण बहा बहिली थजाउ वस्तु त भयतैसा यहाँ ठ बहिली रञ्जना लिपि लु आँख व आँखल भयटगु सत सहस्रिका पञ्चविंशति प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ व सिंह सार्थ बाहु या बाख चैतगु बिलम्पौ भयटगु दुसा केश चन्द्र बहाले लुया आँखल चैतगु अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता व केश चन्द्र आजिया बिलम्पौ ढला हिते आदि न बैठौदु अठे ल्याको भैले भयटम करिब 5 फुट तरिकम डोछिका लाडुम लोया सहस्र भोज लोकेश्वर सक्ष्या स्वे बहम द्यख अले खुशी भैले भयटगु भैल द्य ख्वाथे चंगु तप्पागु ख्वा तेमाङ ख्वापा नीला चोम सिंह ने नकी जाठकी आदि छेस छक स्वे मागु वस्तु ख टुक्टा वैद्य स्वने भेगु छि नेवाटे छगु ठागु हे मौलिक संस्कृति ख उकि ठगु वैद्य स्वने परम्परा छिस न्याब्ले न्याका यंकी मागु नाप ठबले बैगु बहा बैली जंगु ठिठी पुलागु अमूल्य वस्तु या संरक्षण याना छिगु संस्कृति लेंका ठकेगु छिगु गर्दै देख तर ठुक्सी कोरोना भाइरस या कारण याना बाज थाना स्वयंबी वनेगु ज्या मजुगुली वैद्य स्ववनेगु ज्या नंदी मफ्ता यकुको सुबा दजना प्रेमहीरा जुन ठौ जिस ठौ वैद्य सोनी दैगु छुका बारे भति जानकारी कादिल जिके इ न्यौ दुने आरसे जिन ज्याजु स पुरा समाज प्रचार छन्जे भवानी द्वार जुन न जित ठौ छपु बाखन यंगा दिगुदु ठुचुगु जिस उरास ज्याजुले छगु नु कठय प्रयोग यन्त्र जुल जिन छुक ठय खला बला न्याकी गु छया न पटि चाहिँ ठो भति सचेत जिमा उठुगु इले ठुक ठ उरास ज्याजु न्याका चुनाउदु सिपिनिगु साथ सल्लाह सुझाव दिन दैरहेगु आशा सलसन कसे आरसा भवन द्वार नेवे दिगु छो बाखन यने पाके उनी ठौ ज्याजो या दिपांगु फोक ठ
कामस्त थौ जी छिमत कुई खाच्या बाकुन छपु पनि छगु देशे खाचा ओ ओया मस्त दु सुख नापा नसा माले त खाचा त त्यहाँ हुन ओया मस्त कुई खाचा त चुके उखे थुके चुलु चुलु जुया नेता ट्रोन अबले लाग्पे भो पाजु अन छंग भो पाजु कुई खाचा ते के न्यन ए मस्त छिमान छिबा गनोन कुई खाचा ते सम भो पाजु त लिसा बिला जिमी बाला तुति छिना त्वाथ नसमा उनका भो पाजु हनोन्यन एसा छिमीबा गमले ल्यावैले सा हैन्छ बनी ल्यावै मस्ते सुन्थाल छिपी गन देने उलेसा हो पारो न्यन हो जेपिला कुटी पाले दिनु कुका छुए मसुबी मस्ते सुन सक्कु खंकन एसा छिमीमा बो वलकी हो पारो वगु दुडका लमंग दया बिने बनी जुल उई खाजाते मा बोपी लिहा वोला मा बोपी जोन जोना वगुन सखिया इना नग उई खाजा मा बोन थौ जिथा सु वोला ढका न्यन उई खाजाते सो मचा पा दिकया थाला हो ओ पाजु वोला छिमान छिबा मुना ढका न्यन तुति खिना त्वाथन समा उन तया Doblelia we dala, hands a bonny we daya, shimmy nona deni woodakanyana, with paladini woodaya, isa, chimambo lagi, oh pazu wadu, dakadaya bidala, uladaya, oh pazuna. Tuli konyana, imita mambo pinsa, boabila, helake masa. जी दिनी उठा जकतया केने जुला आजी बिन गन ल्याउनुका नाचला पाउ पालो झिट मावगु ख न्यागुसा मोल लिपा कने मते नि तया दिनी उठा माजुला उक्नु माटा या तखचे दक्को देन बोनी जुस्ली भो पालो न्याउ न्याउ हाहा उई खाचा त मावला मालो गन है लुई के मफुसेनी हो पाजु उक्नु यहाँ वुना कने कुनु जुल नीनी थिङ कुई खाचा मा बोपी नसा मा वुना मस्त चुके उखे ठुके जिया चुन अने ढाक राक कदा कपौ पाजु ठंगा वुला नेतु कुनु ठ्याया भो पाजु मस्ते के न्याना ए मस्त थौन छिम्बा गनोना Manjimi bala, tutinkhina, tuathondasa, maawonaka. Dhaka kuin khacha teson lisa bila. Esa gobli liawe lisa, popado haknanyana. Hancha sandhya kale liawe. Dhaka mosteson dala, popado thagumi, buatse pittu pianyana. Migal chimi gona denawlesa masta. Ha, jibi migala dakwa. ताकाचे दिनौका ओ पाजु त कुई काचा त सुन्धाला ए समवाल अथेनि रौका हेज बनी छिमा बोलकी थौन भो पाजु वगु ढका थयबि ढका सदा संल्याउन देउ छु दासेले कुई खाच्या मा बोपी नसमाला छेल्या होला नेनी या त पतिचा चासुलना मस्ते किन्यना ए मस्त थौ छिटा सु वला मस्ते संथाला वे भोपाजु छमु गुडुका जुटालाले भोपाजु माबो सन्यना ख छिमाबो गनौन डालो तुति खिना त्वाथ समाउन थय टोले ल्याउइ थालो हाइचा ल्याउइ थय मिरा छिपिङ गन देनाले धालो त खचे देना थय ऐसा जीवला ढका छिमी माबो ये तक कना बिधालो जिमिसा दे ढका दक्क जुगो खंकना खोन्यना उया माबो पिन त जाला हे तुहा मस्त कने मते ढका मिरा तयगो मखला थौ गन देउनी उपा
तादा वे माब्रोटिसन जेनीगु था मामा जुला बल्ल बल्ल पोया पोपा चक्वे जेनीगु था लुइकल अले अपिन दक्को अने जेनो पोपा जो थते बिचा या वे थौला कोई खाचते रुक्वा क्वा लाहिने दैगु जुला मिगला जिताउ मस्तेसन धोला त थौला गठे लाया थे बुलो नाउ हाहा पोपा जो अनिता तकचे माटोमा जुला गनय लुके मफुसनी पोपा जो क्यालो निराजुला हिमी चल थौन जिता धोला त तादाम पल्नी आशा देगा म्याउ हाहा वन कोने खुजुला हिनी नसमा वन त सुत नापा कुइ खाचते मा बोटी यहाँ भरि जज्या वए पोपारो खने देखो बोला नी थे पोपारो मस्ते के नियन कुइ खाचते सोन लिसा बिला उनी तेका निगा छिपिङ गने देनको मस्त पाजो यहाँ छिपिङ छत्या मडुका तकाताला चपकापी मस्तेसन थमा बोकिन्छ नुआगो लोमंगा हो मिगाला जिमी पो पाच्या क्वेदे नौका तका ढाला कसम्माने जीवागु डुडका तयबि सबले सरासर हुन मा बपि बहनी जुसेले छे ल्यावला मला हबु नसक्तसा भागम थची इनन्नला पुग्नु कुइ खाचते मा ओपिनी एकको चाइने माग्ने त्यान सेचना मस्ते कि सुसु वला दगा नेननु लोमन मस्ते सनन ध्यालो बंकला बनी दक्को जेली तुमकुसेले हो पाजो पल्ली न्याउ हा वला हो पाचा छनो ब्लू हो पाचा बैगले वहामुन हो पाचा पे पची जना मामा जुला थाथे पुने लक्क कुइ खातो त जनछु छिला अले भोपागु कुइ खाचा तेगु हगु भात साला गुमेश्यान तुकी चौटा थ मस्ते त भोपागु स्यागुनी तो पिकया माकाचा वेगु मिखानिल कांजु त्वाथं बनबिला मिखानिल मडुनी वतस्कन स्यागुनी भोपागु ज्ञाना विष्णुवन मिखानिल हिबा बावेका न्याउ हाहा पल्ली बाटा मिखा मकंगुनी पल्ली फटोना हो पागो यक्को सुबह देखना सुना सक्ला उडास जाजो निना सुना दिपी नियमी भागो मेजो पिन्टा ठौ उडास जाजो ये दिस सच्ची वो के निगु जाजो न्याबे चुनु खटासिने जाजोले दिस विभिन्न कठाया बाख साहित्य बाख अले गतिविधि टेबे जुला दिस चुकु ठया उडा बेकिना पखलाले से वेक अप नुव खटाइ मचुना मुख्य कारण मुख्य उद्देश्य जुला सिने सोनिगले गु कोरोना या महामारी वे चंगु मुख्य दिस प्रतिशत चाहिँ समीमे जु खला प्रतिशत चाहिँ अझै सुना प नापमला खला भेगु चायसे ठोक ठया गतिविधि ठोक ठया जाजो छ यहाँका चुनाउ जुल ठुकु जाजो छिक्ने कतै जंगु जाजोले बटी चाहिँ युपा चंगु ओ युपा गइटा जंगु छिक्ने सरा लस्ता बिरहेगु आशा हुन सकेसे जिता जाजो यहाँ किता ग्वालेन देपी सबै यक्को कोशिबा देदसे जिबिगेन ब्लडर ठय जाजो सम्भावना लिगु जपन चुनाउ जुल हना मेगुवाले सच्ची ओ छेसंगु जाजो जना वेगु बता बिसे आइटा बा सुबह जे मा